Ja sam Nemanja Bilbija i igram u Hrvatskom sportskom klubu Zrinski. Pa na početku smo mislili da neće ovoliko da traje i imali smo online treninge kroz mjesec dana i stvarno mislim da je ostavilo malo traga na našu profesiju, ne samo na našu profesiju nego na cijeli svijet, tako da vraćamo se polako. Mislim da smo spremni da pokažemo da smo prevazišli ovu situaciju. Pa mislim da jeste, da nas je zbližilo, jer stvarno neke smo stvari radili koje nismo ni sanjali da ćemo raditi, pogotovo oko porodice, oko najbližih svojih, tako da ako je nešto pozitivno u ovome svemu, to je da smo se, ja mislim, dosta zbližili sa okolinom, sa porodicom, sa ovim bližnjim. Stoga je dosta primjera je pokazalo kroz ova 3 mjeseca da solidarnost je stvarno došla na neki, ajmo reći, vrhunac. Ja sam igrao u Koreji i 2018. Ja sam vidio da tamo je kultura da nose maske, a nije bilo pandemije. Tako da mislim da je možda neki novi način trenutnog života i te maske i rukavice, higijena na još većem nivou. Tako da moramo se prilagoditi, moramo izaći iz ovoga i što prije, jer svi smo vidjeli šta znači kad smo zatvoreni 2-3 mjeseca po gradovima, po državama, po stanovima. Pa da se što bolje pripremimo, jer stvarno ova situacija nas je i zadesila i nešto novo. Prioriteti, pa kao što sam rekao, stvarno iz ovoga su i to neka zbližavanje sa porodicom, jer vidjeli smo šta znači kada je porodica i na okupu, a ne kada smo razdvojeni i po gradovima i po državama, jer ja to najbolje znam iz svoje profesije. Tako da imao sam tu sreću da su oni sa mnom, pa nisam bio razdvojen od njih. Kad je porodica na mjestu, ja mislim da je sve ostalo na mjestu. Pa broj 1, mislim, evo, u ova 3 mjeseca zdravstvo, jer zdravstvo stvarno bez njih nismo mogli ništa da napravimo i mislim da tu treba malo više da se uradi i da za neku novu pošast, što kažu, da budemo spremni i da nam zdravstvo da neke smjernice i da što prije izađemo iz toga. Mislim da samo medijski je to malo drugačije, da ne bude kroz cijeli dan samo korona evo iz ove situacije i dosta naroda pročita i napravi sam sebi paniku. Priključite se razgovoru i dajte svoj glas i ideje putem UN75 online ankete. Zajedno se možemo oporaviti.